ko Women's Welfare Organization ka sin right juai ni dapan man ko ya ka ya chemlang gi kon kan thai ka sin right juai he wow MLA ka amla remulak men rembui da manu kamu kongsan hakani ka singi em ka ya lang wa palai da ka chairperson ko Women Welfare Organization ka Dr. Waisa Sumer with yo ingu blai na ka himala kyang ka waman ka treasurer ka Women Welfare Organization u Presiden ka sin right juai u toy hawi ye kalam da ongu wan ni ka singi man ko wopen emburam yaki kan thai kam wadale na du na chwa we kam ju wopen chlur yaki kon kan ru khalut ka sin right da ongu wa icha pangku buram ki wale baha pen yu ko ya iterchain we mi ne kre chitam yongki kamu kongsan ulak men rembui hawi kalam da yaro u ya ka Women Welfare Organization wada chimkhia ka wo men sin yaki kon wa wan ra nam ya ka chnong ka right wo man le ka nuksa ya kamrin do ongu wa cibun ikalana do wasdang ka Women Welfare Organization wa kam yegi man bay u yato ki wa kajuk wakat ni dai wa inong muna ye kala ka be ding klam hagisan paus nem na chwa wakat ni ibang khai imbiang ya kachat sukra wa kiwi cucu do ongu wa iwan ka social media wan ra cibun ikala kamte kam wo man ki wasendong bha hejo ipor da kentu yegi man bay man pa wo penclur yegi kon yongki wo man ki wa imensin yele wo tia chaprang Kiwi ki wada kalam hakani kaya lang kentup ya ka Sonita Pasa Vice Chairperson ka wada pure ya ipertuj ki Chairperson Vasket Riverim ka Women Welfare Organization wada yo ya kentin kublay na garida ka lamar ka Sekretary ka Women Welfare Organization Saint Right Juai. Hakani ka singida pengkuburam le ya ka aloma pasa wa ka lama bay lakyang ki waman ki Chairperson Vasket Riverim kong do ka Women's Wing ipertuj verim ka Women's Welfare Organization hagisnem kat kende prapa kunde kende pau cucu kam kadak wa penclur yaki kon ka niam tri hapo ka sin right juai da pengkup buram le yaki khat nyaut ki wada le bah ki kerdan wa per na do ka SSLC hadu PhD honi usnem ya kani ka singi da penphu penpein da ichat wa irwai Kasi 83 Daughter of Miss Minnie Sewell and Mr. Jackie Mitchell of secured 89.6, distinctions in English 81, Biology 91, Physics 85, Chemistry 97. Bukan tang keski kue cemlang kisah Thai kiman bay ki bay he ki bay di ki bay kian
qua cầm chút lệ cái chính quân cục burom ya ki awardees dari ki students wa ki scholar ki wada wanra ye nam ye burom hakaleng o pure o her yang ki ko kan thup na do ki kelas matriculation kita tahu ki secondary ki higher secondary ki graduate hado ki post hado ki doctoral program te kani da hakani genti wa e buram kerpang hantang ya ka women welfare organization apo ka bai senrai juai ko wada wanra ini ka program kerpang ni genta yang awardees me kam jole ni genta ka sni cham lang ikon kan thai dap i nga kama da JP kamu na kinam lam na kaleng yang awardees sniaw dap i de jingkumen ibada wanra pi i hadni ka platform ko wada ebor im sim pi yo nang ku chu i ha i liang yang pure puti khamtam ya ki dia ti godang buon guluti go lai mo ne ni khmat wa guluti lai man ko kamu ong melung so tham ki sia la ki thar guluti ke jengai kemudian wa ki jing ni khmat kan buon chu ki wa kenongan wa hai la luti yang pure puti hai jing chem yang asemen be jing yo yang untuk mani ibasuk do bun giding yang gijing ka wa do yelu ki lom ki wa jrong ki wa hapku ki bangka tangwa de jing kre sistem di man consistent di man irenti baik haman la kirtap ki badang kupi ledi yipi u man consistent u penyerekat baik ipo di bawah MK ni hadu kirtap do pun ka jing job do wan ka uso ubang dong yo tu khai ha ka chisin ha sin tu pun do wan ni sikman kamte nebha lembai ni jingnang ding start yepi dia ye pi yo ya kita ki budia no ki wa ne di sikmat mana lalu ki mana kre mana ki kan pi ni mana en man kami to man yo face ni ha do ikti ni klam le wan ra kai ke ti siang tho ko wa ye pi u solve ye pi problem ye pi o mp ki budia ki buit ki wa ye u job ye te i boni jing e chen pi be kam chul le to dukat ye kata ka phang re hadu i suppose that everyone want the sub ma and re ini sub ye pi nang kun ku chu ki talent ma ki wa chabar ni jing start yong pi ye ini le ye pi ku ye pi nang ku chu ki lemba is jing start i le mp Jadi thao kre thao phi yo khat jorat chutom kan bi engineering part kan PhD PhD bele han lawyer enjoy yo ri khan thai hanrai hangini sni la lai sa PhD ka sa have go ri kan thai la lai sa iplida bu sa yo ga ni bo su kan thai te kata yo wala au mani he ka mo kai ba than da tho ai tho i chen ran hai wa ni chen ran du kan have function ne du yo tho kan thai yo nera tiara atara kia lagam te bot isaran hi mami yuwa bon se hi nte biskwan no feel gan ni ande kargam te ngadam tu ay kan chandran la ani ka banta o yo competition spirit of mohol u e wa kam ni chandran la ko ani gitu ong ke khat arbo ndre kam yo gan ni ada awega kelas Uyo ya IAS le kon Thai ka tu ka Amsterdam na pot me khalia ne khalis na mado kan ni pam yo di te go ni thne ka agam te buntu wa gani da por competitive ball ka por mo ha I mo ka mo me survival for the fittest only kitura ni go fit you compete kita to im la ne go ya chakmat andre gitu you compete ki yo me gi chade kar kam tu yo ro kam ni ikon yang sen ra juai le
well wisher yang ini watongnya company di rewi. Hagi por dang tende. Lalu ang gibru your first division mod kecil kemen kau. Second division dan nang kemen cucu. Third division senyau sukhi. Lalu supplement lah dan senyau kai. Handrai ni tende power persen, pra power persen, chispa persen untuk kecil kemen to man kuat to risal ye kini ki kon ki yang I beto kecil kestom lagi Handrai memwai kekala yo ami dah wai kekala oh yo like college had ye le entrance exam yo like pure che university le yo chispa top rank hapot neho memang garanti ga la dem pasi ye ga CUET top rank ha class 12 ha hai ni dam sarkar dam makko ka government of India Handrai garanti ke yo sini hapo college chispa score yo top class 12 garanti ke yo ke science garanti ke lai doctor ha ye le ikne o tahu ke nam ke kurang udah pas ke ni dah yo lai doctor udah pipe dan nin mi result dah kali sikit lai doctor and give a score drop how tahu snap and mi kena war somehow tam hi persen yo tam ju yo lai doctor di pas score ke ni dan cua ong give lai hikai mana pas BA yo kan ni bukan BA kini to ki jingkela kam ki khna score kam I ki be ki pa to tip I ye ki jingkela nabi hikai ki khani to hikai kamon ya upure bha kamon pada pas ki class 10 to MT exam ki wile kamon pada pas ki class 12 to wile kita exam mana pas ki graduate ki to wile exam mana pas ki tewro kamon yo wile ki ye na kani itente manile ki menempas o keno o I berpacinya o kani manipulate tenten ketu pentlot ke ya ke result yang pi pentlot ke jingkut jimu yang pi wata I bukan kamu kavi kau au kena pi to kani lada in accept lada in introspect ile bejia kami mchemi yetre mayo lu kuno lejia wanga wa myo maksa chibun o ka to kono hikai sa pembaik pelmar ngai ta to yo kanim to ada perthai ka wo ye uchna thok ro aja Lacha thok Muslim chende. Te I kan ki be ki pa to u ong yi ki khon ki u pen hikai khon ki to u em ka men sen ki ong ki ka men sen yele. Wa ka men sen to du yele to accept ye be jia dei ba accept to kamon yele chakma. Na election rem accept Handrai thola kamman yo jo kaise bun na tharai ka Dr. Waisa Sumer dan em ka result peong ka ketika jingkut jimut ang ka menyedu lai PhD hai pore pada em khondam nak terdam ni dam ka lai Handrai ka ni jingkut jimut to tho ile tengah kan tu yi bagi pa percam
open hikai kon untuk open no existent kayi kita sistem to pinga ki bay ki part of society to kita part of the system kamu nu change the system to di bagau ti handai to tu hewan wa dona yo pedak kita tu kan sagawin kwa kau kentua pergi yang i kamtam i ki man be ki man pa keni to aparthai ke jingile ngas nam suka i ong ka kong wamper lalu keni ka women's welfare organization man ko ka platform yo penyu ye sa nga ong kam ni untuk ada platform yang penuh yesa. Ibu roki bro, jang asap yang ini. Kini asap yang ini view pro yang perlo. Cobi, ibu na view view. Kini to asap. Tekamon kam ke duty ke responsibility kam nado na yung kabay pa. Haki organization la kamon yo ilabi. Yo ki kon yu paknai kasap. Hawan kasap untuk kasap chat, untuk kasap tem, untuk kasap kam tu kami ke skills. Ke yi ko em itu yang ki. Ne ba nga jo am ki ni ki kente. Ne ba tak ni ke yi ko to ubai lat bai ti palat ni to ke skills, to kasap. How you harness your skills? It will empower you. And how, when it's empower you, it will enable you to face the world.